Hari ibihugu byubatse amateka yabyo ku ntambara, hari ibyubatse amateka yabyo ku bucuruzi, ariko hari n'ibyubatse amateka yabyo ku mupira w'amaguru. Iyo bavuze Espagne uyu munsi, abantu benshi bahita bibuka amazina nka Xavi, Andrés Iniesta, Iker Casillas, Sergio Ramos, David Villa cyangwa se Lamine Yamal. Bibuka uburyo bakinaga umupira usa n'ubuhanzi, uburyo batsindaga amakipe akomeye, ndetse n'ibikombe bikomeye begukanye. Ariko ibyo byose ntabwo byahise bibaho. Hari igihe Espagne yari igihugu gisanzwe mu mupira w'amaguru, nta gikombe cy'isi yari ifite, nta mateka akomeye ku rwego mpuzamahanga yari ifite, ndetse n'abantu benshi ntibatekerezaga ko uwo munsi umwe yazahinduka imwe mu makipe yatinyaga kurusha ayandi ku isi. Inkuru y'iyi kipe itangira mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, igihe umupira w'amaguru wari ukiri mu mukino mushya muri Espagne. Abacuruzi n'abakozi b'Abongereza nibo bawugejeje muri icyo gihugu, cyane cyane mu mijyi nka Huelva, Bilbao ndetse na Barcelona. Buhoro buhoro uwo mukino watangiye gukundwa n'urubyiruko, amakipe atangira gushingwa, amarushanwa ariyongera, maze igihugu gitangira kubona ko umupira ushobora kuba kimwe mu bintu byahuriza hamwe abaturage bacyo. Mu 1909 hashinzwe ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne, ariko mu 1913 nibwo ryatangiye kwemerwa ku rwego mpuzamahanga, riza no kwinjira muri FIFA. Icyo cyari intambwe ikomeye cyane kuko cyafunguye amarembo yo gutangira guhatanira amarushanwa, yaba amarushanwa mpuzamahanga ndetse n'amarushanwa imbere mu gihugu. Icyo gihe nta muntu wari uzi ko imyaka irenga 100 yari imbere yabo yakuzuzwa ibyishimo, amarira, gutsindwa, kubabara, intsinzi, ndetse n'amateka yari guhindura umupira w'amaguru ku isi. Mu 1920 Espagne yohereje ikipe yayo bwa mbere mu mikino Olympique yaberaga i Antwerp mu Bubiligi. Nubwo benshi batayihaga amahirwe, yitwaye neza cyane maze yegukana umudari wa silver. Iyo ntsinzi yahise ituma isi itangira kureba Espagne mu maso atandukanye. Abakinnyi bayo bagaragaje ubwitange, imbaraga n'icyizere cy'uko igihugu cyabo gishobora guhangana n'ibihangange. Ni muri urwo rwego havutse izina ryabaye ikimenyetso cy'ikipe y'igihugu ya Espagne. Iryo zina ni La Roja, risobanura abatukura, kubera imyambaro itukura bambaraga igihe barimo gukina. Ariko nubwo hari intangiriro nziza, urugendo rwari rugitangira. Imbere yabo hari ibihe bikomeye byari guhindura igihugu cyose. Intambara z'imbere mu gihugu, ibibazo bya politike, n'ibisekuru byinshi by'abakinnyi bari kurota kuzamura ibendera rya Espagne ku rwego rw'isi. Kuva uwo munsi umupira ntiwari ukiri umukino gusa, wahindutse igice cy'amateka y'igihugu, ishema ry'abaturage, n'inzira yo kwereka isi icyo Espagne ishoboye. Urugendo rwari rugitangira, kandi nta n'umwe wari uzi ko nyuma y'imyaka myinshi iyo kipe yari kuzahinduka imwe mu zikomeye kurusha izindi zose zabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru. Nge nitwa Bakis Christian, nguhaye ikaze muri iki kiganiro. Umudari wa silver begukanye mu mikino Olympique yo mu 1920. Uyu mudari wahaye abanya-Espagne icyizere ko bafite ubushobozi bwo guhangana n'ibihugu bikomeye. Abafana batangiye kuza ari benshi ku bibuga, amakipe y'imbere mu bihugu arushaho gukomera, maze umupira w'amaguru ubumwe mu mukino ukunzwe cyane muri Espagne. Mu myaka yakurikiyeho ikipe y'igihugu yakomeje gukina imikino mpuzamahanga no kwiyubaka, nubwo itari ifite ubunararibonye bwinshi nk'Ubwongereza cyangwa Ubutaliyani. Buri mukino wayihaga amasomo mashya, abakinnyi batangiye kumenyera guhatana ku rwego rwo hejuru, kandi izina rya La Roja rikomeza kumenyekana mu Burayi bwose. Mu 1934 Espagne yabonye amahirwe yo kwitabira igikombe cy'isi cya FIFA ku nshuro yayo ya mbere. Amarushanwa yabereye mu Butaliyani. Icyo gihe igikombe cy'isi cyari kikiri gishya kuko cyari kimaze gukinwa inshuro imwe gusa.
Espagne yerekanye ko yari ifite ikipe ikomeye. Mu mukino wa ¼ yahuriyemo n'Ubutaliyani bwari bwakiriye iryo rushanwa. Uwo mukino wabaye umwe mu mikino ikomeye kandi ikakaye cyane mu mateka y'igikombe cy'isi cya mbere. Warangiye amakipe yose anganyije, biba ngombwa ko wongera gukinwa kuko icyo gihe nta penaliti zabagaho nk'uko bimeze ubu. Mu mukino wo gusubiramo, Espagne yari ifite abakinnyi benshi bakomerekeye mu mukino wa mbere. Ibintu byayigoye cyane, Ubutaliyani burayitsinda, bukomeza mu irushanwa ndetse buza no kwegukana igikombe. Nubwo Espagne yasezerewe, isi yose yari yaramaze kubona ko yari igihugu gifite impano nyinshi. Ariko nyuma y'iyo myaka mike y'ibyishimo, haje igihe cy'umwijima. Mu mwaka w'1936, intambara y'Abanya-Espagne, Spanish Civil War, yaratangiye. Igihugu cyacitsemo ibice, ubuzima busanzwe burahagarara, n'imikino myinshi irasubikwa. Abakinnyi bamwe binjiye mu gisirikare, abandi bahunga igihugu, abandi batakaza ubuzima. Icyo gihe umupira w'amaguru wari utagishoboye guhuza abantu nk'uko wari warabitangiye. Iyo ntambara yamaze imyaka 3, ariko ingaruka zayo zakomeje no mu myaka yakurikiyeho. Stade zarangiritse, amakipe menshi abura ubushobozi bwo gukomeza, kandi kubaka ikipe y'igihugu byabaye akazi gakomeye cyane. Nk'aho ibyo bitari bihagije, isi yahise yinjira mu ntambara ya kabiri y'isi yose. Aho ni mu mwaka w'1939. Nubwo Espagne ititabiriye iyo ntambara nk'igihugu kirwana, ibibazo by'ubukungu n'ubwigunge bwa politike byatumye umupira w'amaguru udatera imbere nk'uko byari byitezwe. Mu gihe ibindi bihugu byari bitangiye kongera kubaka amakipe yabyo nyuma y'intambara, Espagne yo yari ifite urugendo rurerure rwo kongera kwiyubaka. Ariko hari ikintu kimwe kitigeze gipfa. Urukundo rw'Abanya-Espagne bakundaga umupira w'amaguru rwakomeje kubaho. Buri weekend abantu bakomezaga kujya ku kibuga gushyigikira amakipe yabo. Abana bakomezaga gukinira mu mihanda ndetse no ku bibuga bitandukanye, barota kuzambara umunsi umwe umwambaro utukura wa La Roja. Ni muri ibyo bihe bikomeye niho havukiye igisekuru gishya cy'abakinnyi cyari kigiye kongera kuzamura icyizere cy'igihugu. Nubwo isi yari itarabimenya, Espagne yari itangiye kongera guhaguruka buhoro buhoro, yitegura urugendo rushya rwari kuyiganisha ku rwego rwo hejuru rw'umupira w'amaguru. Nyuma y'intambara n'imyaka y'ibibazo, Espagne yatangiye kongera kubaka ikipe y'igihugu. Ntabwo byari byoroshye. Ibihugu byinshi byari byaramaze gutera imbere mu mupira w'amaguru, mu gihe Espagne yo yari ikiri mu rugendo rwo kongera gushaka umwanya wayo mu ikarita y'umupira w'isi. Ariko uko imyaka yagendaga ishira, impano zidasanzwe zatangiye kugaragara. Amakipe akomeye nka Real Madrid, FC Barcelona, Atletico Bilbao n'andi yakomeje kuzamura urwego rw'umupira imbere mu gihugu. Amarushanwa ya La Liga yarushagaho gukomera, bituma n'ikipe y'igihugu ibona abakinnyi bafite ubunararibonye. Mu mwaka w'1950, Espagne yitabiriye igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil. Icyo gihe nibwo yageze ku musaruro mwiza kurusha uwo yarigeze kugeraho. Yabashije kugera mu cyiciro cya nyuma cy'irushanwa, isoza iri ku mwanya wa 4 nubwo itabonye igikombe. Uwo musaruro werekanye ko Espagne yari yongeye kuba imwe mu makipe ashoboye guhatana n'ibihangange by'isi. Ariko nyuma y'iyo ntsinzi haje indi myaka y'ihurizo. Mu bikombe by'isi byakurikiyeho, rimwe na rimwe Espagne yanaburaga itike yo kwitabira, cyangwa se igasezererwa hakiri kare. Abafana bakomezaga kwibaza impamvu igihugu gifite abakinnyi beza n'amakipe akomeye kitabasha guhindura iyo mpano ibikombe. Mu gihe amakipe nka Real Madrid yari amaze kwigarurira Uburayi, atwara ibikombe byinshi bya European Cup,
Abantu benshi bibazaga impamvu iyo ntsinzi itagaragara mu ikipe y'igihugu. Hari ikindi kibazo cyari gihari. Icyo gihe igihugu cya Espagne cyayoborwaga na General Francisco Franco. Icyo gihe politike yagiraga uruhare no mu mupira w'amaguru. Hari ibihe byatumye ikipe y'igihugu ifata imyanzuro itari ishingiye gusa ku rwego rw'umupira, ahubwo no ku bibazo bya politike byari biriho icyo gihe. Nubwo byari bimeze bityo, impano zakomeje kuvuka. Mu ntangiriro z'umwaka w'1960, umukinnyi witwaga Luis Suarez Miramontes yabaye umwe mu bakinnyi beza ku mugabane w'Uburayi. Mu mwaka w'1960 yanegukanye Ballon d'Or, aba umunya Espagne wa mbere wegukanye icyo gihembo gikomeye. Ibi byongeye guha icyizere igihugu ko igihe cyo gukora amateka cyari cyegereje. Hanyuma hagera umwaka w'1964, UEFA European Championship yabereye muri Espagne. Abafana buzuye stade bafite icyizere cy'uko igihe cyo kwandika amateka kigeze. Mu mukino wa nyuma, Espagne yahuriye n'ikipe ikomeye cyane y'Abasoviete yitwa Soviet Union. Yari ifite izina rikomeye muri icyo gihe. Umukino wari ukomeye ku ruhande rushaka kwandika amateka. Ku munota wa gatandatu, Jesus Maria Pereda yafunguye amazamu ya Espagne. Ariko ibyishimo ntibyatinze kuko Soviet Union yahise yishyura nyuma y'iminota mike. Umukino wakomeje ikipe zose zihanganye. Ku munota wa 84, Marcelino Martinez azamuka neza atsinda igitego cyahinduye amateka y'igihugu. Abafana baraturika bishimira intsinzi. Espagne yari imaze kwegukana igikombe cya mbere gikomeye mpuzamahanga mu mateka yayo. Iyo ni UEFA European Championship yo mu mwaka w'1964. Iyo ntsinzi ntiyari igikombe gusa, yabaye ikimenyetso cy'uko nyuma y'imyaka myinshi y'intambara, ibibazo no gutsindwa, Espagne yashoboraga kongera guhaguruka ikabwira isi iti natwe turi mu bihangange by'umupira w'amaguru. Ariko nubwo icyo gikombe cyazanye ibyishimo byinshi, nta wari uzi ko nyuma yacyo hagiye gukurikiraho imyaka myinshi y'igihirahiro, aho La Roja yari kongera gutegereza imyaka irenga 40 mbere yo kongera kwegukana ikindi gikombe gikomeye. Mu mwaka w'1964, igihe Espagne yegukanaga igikombe cya mbere cya UEFA European Championship, abafana benshi batekerezaga ko iyo ntsinzi ariyo yari itangiye ibihe bishya. Bari bizeye ko igihugu cyari kigiye gukomeza kwiharira ibikombe, cyane cyane ko cyari gifite shampiyona ikomeye n'amakipe yubahwaga ku mugabane w'Uburayi. Ariko amateka yanditse igitandukanye n'ibyo bo batekerezaga. Ahubwo icyo gikombe cyakurikiwe n'imyaka myinshi y'ibigeragezo. Buri gihe iyo Espagne yajyaga mu marushanwa akomeye, abafana bajyanagaho icyizere. Ariko uko amarushanwa yasozwaga, icyo cyizere cyasigaraga gihindutse amarira. Mu gikombe cy'isi cyo mu 1966, La Roja yasezerewe hakiri kare mu matsinda. Mu 1970 ntiyanabashije kubona itike yo kwitabira irushanwa. Mu 1974 ndetse no mu 1978 nabwo byagenze gutyo. Igihugu cyari gifite impano nyinshi, ariko nticyabashaga no kwinjira mu marushanwa akomeye. Abafana batangiye kwibaza ikibazo kimwe: ese ubundi ikibazo kirihe? Mu mwaka w'1980 ibintu byatangiye guhinduka buhoro buhoro. Mu 1982 Espagne yakiriye igikombe cy'isi, yongera gukinira imbere y'abafana bayo. Benshi bari bizeye ko ishobora gukora amateka, ariko ibyo byiringiro ntibyabaye impamo. Nubwo yari yakiriye irushanwa, yasezerewe mbere y'uko igera no muri kimwe cya kabiri. Byabaye igisebo gikomeye ku gihugu cyari cyiteze byinshi.
Nyuma y'imyaka 2 gusa mu mwaka w'1984 Espagne yageze ku mukino wa nyuma wa UEFA Euro. Yari yigaruriye icyizere mu bafana, ariko ihura n'Ubufaransa bwa Michael Platini itsindwa ibitego 2-0. Igikombe kirongera cyica mu myanya y'intoki. Mu gikombe cy'isi cyo mu 1986 La Roja yageze muri kimwe cya kane, ariko yasezerewe na Belgique kuri penalty nyuma y'umukino ukomeye. Byongera kugaragaza ko buri gihe iyo Espagne yageragezaga kwandika amateka habaga hari ikintu kiyibuza kuyageraho. Mu mwaka w'1990 havutse igisekuru gishya cy'abakinnyi bafite imana idasanzwe. Abakinnyi nka Fernando Hierro, Luis Enrique, Joseph Guardiola, Miguel Angel Nadal na Raul Gonzalez batangiye kwigaragaza, ariko nabwo amateka ntiyahindutse. Mu gikombe cy'isi cyo mu 1994 Espagne yasezerewe na Italy muri kimwe cya kane. Umukino waranzwe n'ikibazo gikomeye ubwo rutahizamu Luis Enrique yakubitwaga inkokora mu maso n'umukinnyi w'Ubutaliyani uwo yitwa Mauro Tassotti, ariko umusifuzi ntabibone. Abanya Espagne benshi kugeza n'uyu munsi bavuga ko uwo mukino wabambuye amahirwe yo gukomeza. Mu 1998 abafana bari bafite icyizere gikomeye kubera ko Raul yari ageze ku rwego rwo hejuru, ariko Espagne yatunguwe isezererwa mu matsinda. Ibintu byababaje igihugu cyose. Mu mwaka w'2002 muri Korea y'Epfo n'Ubuyapani La Roja yongeye kwitwara neza, ariko muri kimwe cya kane ihura na Korea y'Epfo. Uwo mukino wabaye umwe mu mikino ivugwa cyane mu mateka y'igikombe cy'isi, kuko Espagne yatsinze ibitego 2 byanzwe n'umusifuzi. Mbere yo gusezererwa kuri penalty, abafana benshi bumvise ko amahirwe yongeye kubacika. Mu mwaka w'2006 haje igisekuru gishya cyarimo Iker Casillas, Xavi Hernandez, Andre Iniesta, Cesc Fabregas, David Villa ndetse na Sergio Ramos. Nubwo cyari kikiri gito, cyagaragazaga ikintu gitandukanye n'ibyabanje. Hari hatangiye kubakwa ikipe itaragenderaga ku mpano z'umukino umwe, ahubwo yubakiye ku gukinisha umupira, guhererekanya neza no gukorera hamwe. Nta muntu wari ubizi icyo gihe, ariko icyo gisekuru cyari kigiye guhindura amateka ya Espagne n'ay'umupira w'amaguru ku isi yose. Mu gihe imyaka 44 yari ishize nta gikombe gikomeye, umuseke w'ibihe bishya wari utangiye kuboneka. Hari ibihe bimwe by'amateka y'umupira w'amaguru bitazigera byibagirana. Hari amakipe atsinda agatwara ibikombe, hakaba n'andi yandika amateka, ariko hakabaho amakipe make cyane ahindura uburyo isi yose ikina umupira. Espagne yabaye imwe muri ayo makipe. Nyuma yo gusezererwa mu gikombe cy'isi cya 2006, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryafashe icyemezo gikomeye. Umutoza Luis Aragonés yatangiye kubaka ikipe ishingiye ku gukinisha umupira aho kuwurwanira. Intego ntiyari ugutsinda gusa, ahubwo yari ukugenzura umukino binyuze mu guhererekanya umupira neza, kwihangana ndetse no gukora nk'itsinda rimwe. Hari abafana batabyumvaga neza, hari n'abavugaga ko ubwo buryo butazigera butwara ibikombe, ariko igihe nicyo cyari kigiye kubasubiza. Mu mwaka w'2008 UEFA Europa yabereye muri Australia n'Ubusuwisi. Espagne yatangiye irushanwa imeze nk'andi makipe yose, ariko uko imikino yagendaga ishira, isi yatangiye kubona ko hari ikintu gishya kiri kuvuka. David Villa yatsindaga ibitego, Xavi Hernandez yagenzuraga umukino hagati mu kibuga,
Andre Iniesta yakinaga nk'umushushanya ikibuga akagiha ishusho nziza. Sergio Ramos na Carles Puyol bakinaga imbere mu kibuga, mu gihe Iker Casillas yari urukuta imbere y'izamu. Mu mukino wa nyuma bahuye n'Ubudage, ku munota wa 33 Fernando Torres yirutse hagati y'abakinnyi b'Abadage atsinda igitego rukumbi cyaranze uwo mukino. Umusifuzi avuze ko umukino urangiye, abafana bose baraserebura ndetse bamwe baraturika bararira kubera ibyishimo. Nyuma y'imyaka 44 nta gikombe gikomeye, Espagne yegukanye UEFA Euro y'ibihumbi 2008, ariko icyo cyari intangiriro gusa. Isi yose yatangiye kuvuga uburyo bwa Espagne bwo gukina bwagiraga umwihariko wo guhererekanya umupira ishusho nyinshi, guhatira uwo bahanganye kuwirukaho no kugenzura umukino kuva utangiye kugeza urangiye. Ubu buryo bwaje kumenyekana cyane ku izina rya tic-tac, nubwo byari byaratangiye no gukoreshwa n'amakipe amwe n'amwe muri Espagne. Mu bihumbi 2010 hageze igihe cyo kwandika amateka atazibagirana. Igikombe cy'isi cyabereye muri Afurika y'Epfo. Ku nshuro ya mbere mu mateka iri rushanwa ryaberaga ku mugabane wa Afurika. Nubwo Espagne yatangiye itsindwa n'Ubusuwisi igitego 1-0, ntiyacitse intege, ahubwo yakomeje urugendo ihanganye mu itsinda yari ihuriyemo na Honduras, Chile, Portugal, Paraguay ndetse n'Ubudage. Ku itariki 11 Nyakanga mu 2010 isi yose yari ihanze amaso Johannesburg. Espagne yari ihanganye n'Ubuholandi ku mukino wa nyuma. Umukino wari ukomeye cyane, amakipe yombi yakinaga yitonze, amahirwe akaba make. Hashize iminota 116 ubwo abantu benshi bari batangiye gutekereza penalty, Cesc Fabregas yahaye umupira Andre Iniesta. Iniesta ntiyazuyaje, yarawuteye umupira ugana mu rushundura. Stade yose yuzura ibyishimo, abakinnyi biruka bishimira intsinzi. Andre Iniesta akuramo umupira we, agaragaza ubutumwa bwo guha icyubahiro inshuti ye Dani Alves wari umaze gupfa. Iyo ntsinzi yahise ihindura amateka. Ku nshuro ya mbere kuva ikipe y'igihugu ya Espagne yabaho, La Roja yari yegukanye igikombe cy'isi cya FIFA. Ariko ntibyari birangiye. Mu mwaka w'ibihumbi 2012 Espagne yongeye kugera ku mukino wa nyuma wa UEFA Euro, ihura n'Ubutaliyani. Abantu benshi batekerezaga ko umunaniro wari kuyibuza kongera gukora amateka, ariko habaye ibitandukanye. Espagne yatsinze Ubutaliyani ibitego 4-0. Ibi kipe ya mbere mu mateka yegukanye amarushanwa 3 akomeye akurikirana, ariyo UEFA Euro 2008, FIFA World Cup 2010 ndetse na UEFA Euro yo mu 2012. Iyo myaka ine yahinduye amateka y'umupira w'amaguru. Espagne ntiyari ikiri ikipe ishaka kubahwa, yari yabaye urugero rw'uko gukorera hamwe, kwihangana n'ubwenge mu gukina bishobora gutsinda imbaraga zose. Kugeza n'uyu munsi iyo havuze amakipe akomeye yabayeho mu mateka y'umupira w'amaguru, La Roja yo hagati yo mu 2008 ndetse no mu 2012 ihora iri ku mwanya wa mbere mu yavugwa. Iyo ugeze ku gasongero k'umusozi, ikibazo gikomeye kiba atari ukugerayo, ahubwo ikibazo kiba ari ukugumayo. Nyuma yo gutwara UEFA Euro yo mu 2008, igikombe cy'isi cyo mu 2010 ndetse na UEFA Euro yo mu 2012, benshi bari batangiye kwibaza niba hari indi kipe yari kuzongera guhagarika ubutegetsi bwa Espagne. La Roja yari yarabaye ikimenyetso cy'umupira mwiza, kandi amakipe menshi ku isi yaratangiye kwigana uburyo bwayo bwo gukina. Ariko amateka y'umupira w'amaguru yigisha isomo rimwe: nta bwami buhoraho. Mu 2014 igikombe cy'isi cyabereye muri Brazil.
Espagne yagiye muri iryo rushanwa, ariko n'ubundi niyo yari isanzwe ifite icyo gikombe kandi benshi bayifataga nk'imwe mu zizagitwara. Ariko ku mukino wa mbere isi yaratunguwe. Espagne yahuye n'Ubuholandi, ikipe yari yaratsinze mu mukino wa nyuma wo mu 2010. Abenshi batekerezaga ko hari undi mukino Espagne yari butsinde, ahubwo habaye kimwe mu bitunguranye bikomeye mu mateka y'igikombe cy'isi. Ubuholandi bwatsinze Espagne ibitego 5-1. Igitego cya Robin van Persie yatsindishije umutwe ari kure y'izamu cyabaye kimwe mu byavuzwe cyane muri iryo rushanwa. Nyuma yaho Espagne yongeye gutsindwa na Chile ibitego 2-0, ihita isezererwa itarenze amatsinda. Abafana bo hirya no hino ku isi ntibabyumvaga. Ikipe yari yariganje imyaka 4 yari imaze kugwa mu buryo butunguranye. Nyuma y'iryo rushanwa bamwe mu bakinnyi bubatse amateka ya La Roja batangiye gusezera buhoro buhoro. Xavi Hernandez yasezeye mu ikipe y'igihugu. Xabi Alonso ndetse na David Villa nabo basoje urugendo rwabo. Icyo cyari ikimenyetso cy'uko igisekuru cya zahabu cyari kigeze ku musozo. Mu mwaka w'ibihumbi 2016 muri UEFA Euro yabereye mu Bufaransa, Espagne yongeye kugera mu cyiciro cyo gukuranamo, ariko yasezerewe na Italy itsindwa ibitego 2-0. Aho ni muri kimwe cy'umunani kirangiza. Mu 2018 mbere gato y'uko igikombe cy'isi gitangira mu Burusiya, habayeho ikintu cyatunguranye. Umutoza Julen Lopetegui yasezerewe ku kazi hasigaye iminsi mike ngo irushanwa ritangire, nyuma yo gutangazwa nk'umutoza mushya wa Real Madrid atabanje kubimenyesha ishirahamwe. Fernando Hierro niwe wahise ahabwa inshingano zo kuyobora ikipe. Nubwo Espagne yageze muri kimwe cy'umunani kirangiza, yasezerewe n'Uburusiya kuri penalty. Byari ibimenyetso by'uko igihugu cyari kikiri gushakisha icyerekezo gishya. Mu 2021 UEFA Euro yasubitswe mu mwaka umwe kubera icyorezo cya COVID-19. Icyo gihe umutoza Luis Enrique yari amaze kongera kubaka ikipe ishingiye ku bakinnyi bato Pedri, Dani Olmo, Ferran Torres ndetse n'abandi batangiye kwigaragaza. Espagne yageze muri kimwe cya kabiri kirangiza, ariko isezererwa n'Ubutaliyani kuri penalty. Nubwo byari bibabaje, abafana batangiye kongera kubona icyizere. Mu 2022 igikombe cy'isi cyabereye muri Qatar. Ikipe yari igizwe n'uruvange rw'abakiri bato ndetse n'abafite uburambe nka Sergio Busquets. Espagne yatangiye neza cyane, itsinda Costa Rica ibitego 7-0. Abantu benshi bongera kuyitekerezaho nk'umukandida ukomeye, ariko uwo mukino wa kimwe cy'umunani kirangiza yahuriyemo na Maroc. Nyuma y'iminota 120 nta kipe ibashije gutsinda, hifashishijwe penalty. Maroc yatsinze penalty isezerera Espagne. Byabaye kimwe mu bihe byababaje cyane abafana ba Roja, mu gihe ikipe ya Maroc yandikaga amateka yo kugera kure kurusha ikindi gihugu cya Afurika cyari cyarigeze kigera muri icyo gihe. Ariko nubwo hari ibisebo n'uburakari, hari ikintu cyari cyatangiye kugaragara. Mu mashuri y'umupira, mu makipe y'abato muri La Liga, harimo havuka impano nshya zidasanzwe. Amazina nka Pedri, Gavi, Nico Williams, Dani Olmo n'umwana wari ukiri muto witwaga Lamine Yamal yatangiye kuvugwa cyane. Abenshi banamubonagamo ejo hazaza ha Espagne. Kandi koko mu myaka yakurikiyeho, abo bakinnyi bari bagiye kwereka isi ko La Roja itari yarazimye, yari iri kwitegura kongera guhaguruka. Hari abantu batekerezaga ko ibihe by'ubwiza bwa Espagne byari byararangiye, bavuga ko igihe cya Xavi, Iniesta, Casillas ndetse na Pau kitazongera kubaho. Bavugaga ko TikTok yasigaye ari amateka.
kandi ko La Roja itazongera gutegeka umupira w'amaguru nk'uko yabigenje hagati ya 2008 ndetse na 2012. Ariko mu mupira w'amaguru amateka ahora yisubiramo. Nyuma yo gusezererwa mu gikombe cy'isi cya 2022, ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru muri Espagne ryahise rigena Luis de la Fuente nk'umutoza mukuru w'ikipe y'igihugu. Uyu mutoza yari asanzwe azwiho kuzamura impano z'abakiri bato, kandi yari azi neza igisekuru gishya kuko yari yaratoje amakipe y'ibyiciro by'urubyiruko. Intego ye ntiyari ukwigana ikipe ya Xavi cyangwa se Iniesta. Yashakaga kubaka Espagne nshya, ikipe ishobora kugumana umupira ariko ikanihuta mu gusatira, ikoresha uburyo bwihuta kandi igaha amahirwe impano zikirimo. Mu 2020 yegukanye UEFA Nations League itsinze Croatia kuri penalty ku mukino wa nyuma. Nubwo irushanwa ritari rinini nk'igikombe cy'isi cyangwa Euro, ryagaruye icyizere mu bafana, byerekana ko La Roja yari yongeye kugira umutima wo gutsinda. Hanyuma haza UEFA Euro yo mu 2024. Niho isi yose yabonye ko Espagne yari yongeye kuba igihangange. Abakinnyi nka Rodri, Dani Olmo, Fabian Ruiz, Nico Williams, Marc Cucurella n'umuhanga wari ukiri muto cyane berekanye umupira ushimishije. Ikipe yakinaga ifite icyizere, umuvuduko ndetse n'ubwenge. Mu mukino wa nyuma Espagne yatsinze Ubwongereza, yegukana UEFA Euro yo mu 2024. Igihugu cya mbere cyegukanye igikombe cy'i Burayi inshuro 4 zikurikiranye. Iyo ntsinzi yerekanye ko La Roja itari kubaho ku mateka yayo gusa, ahubwo yari ifite n'ejo hazaza. Iyo Euro yabaye intangiriro y'urugendo rugana ku nzozi zikomeye kurushaho. Ubundi hari ibikombe bitwarwa kubera amahirwe, hari ibindi bitwarwa kubera uburambe, ariko hari n'ibitwarwa kubera ikipe n'ikipe iba yariteguye mu buryo budasanzwe. Mu mpeshyi mu mwaka w'2026, isi yose yari ihanze amaso igikombe cy'isi cyaberaga bwa mbere mu bihugu bitatu birimo Canada, Mexico ndetse na Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Bavugaga ko igisekuru gishya kitari cyakageragejwe bihagije mu marushanwa akomeye. Abakinnyi ba La Roja ntibigeze basubiza ayo magambo mu itangazamakuru. Bahisemo gusubiriza mu kibuga. Nyuma yo kurenga icyiciro cy'amatsinda, Espagne yinjiye muri round of 32, amakipe 32 ahanganye, aho yahuriyemo na Australia. Australia yari yageze muri iki cyiciro yerekanye ko ifite ubusatirizi bukomeye. Hari abatekerezaga ko ishobora gutungura Espagne, ariko kuva umukino watangira La Roja yagaragaje ko yaje ishaka igikombe, atari ugukina gusa. Yagenzuraga umupira ikarema uburyo bwinshi bwo gutsinda, kandi ntiyahaga Australia umwanya wo kwisanzura. Umukino warangiye Espagne itsinze ibitego 3-0, ihita ikatisha itike yo kujya muri round of 16 cyangwa se amakipe 16 ahanganye. Intsinzi yari ikomeye, ariko imbere hari ikigeragezo gikomeye kurushaho. Muri round of 16, Espagne yahuriyemo n'umuturanyi wayo Portugal. Ubusanzwe iyo aya makipe yombi ahuye, ntabwo biba ari umukino usanzwe, ni umukino w'ishema, ni umukino urimo amateka, ishyaka ndetse n'ihangana. Portugal yagerageje gukina yugarira neza no gukoresha uburyo bwo gusatira bwihuse, ariko ubwugarizi bwa Espagne bwari bwiteguye. Umukino wakomeje gukomera, abafana ku mpande zombi bahagaze umutima uri mu kanwa. Amaherezo Espagne ibona igitego rukumbi cy'umukino, itsinda igitego 1-0 isezerera Portugal. Muri kimwe cya kane kirangiza, La Roja yahuye n'Ububiligi.
Ububiligi bwari buzwiho kugira abakinnyi bafite ubuhanga n'umuvuduko. Umukino wari ufunguye, buri kipe ishaka kugera muri kimwe cya kabiri. Espagne yafunguye amazamu, ariko Ububiligi burishyura. Byatumye umukino urushaho gukomera. Mu gice cya kabiri, La Roja yongeye kubona igitego cy'intsinzi. Umukino urangira ari 2-1, maze Espagne yisanga mu makipe 4 ya mbere ku isi. Icyo gihe abafana batangiye kongera kwizera ko amateka ashobora kwisubiramo, ariko intambwe yari isigaye niyo yari ikomeye cyane. Muri kimwe cya kabiri kirangiza, Espagne yahuye n'Ubufaransa. Uyu mukino wafatwaga nk'umukino ukomeye, kuko aya makipe yombi yari mu yahabwaga amahirwe menshi. Abakinnyi b'Ubufaransa batangiye basatira cyane, ariko La Roja ikomeza gutuza. Rodri yagenzuraga umukino hagati mu kibuga. Lamine Yamal yakomezaga guteza ibibazo ku mpande. Nico Williams yihutaga ku mababa. Ubwugarizi bwo bwakomezaga guhagarara nk'urutare. Espagne ibona igitego cya mbere. Nyuma y'iminota mike ibona n'icya kabiri. Umukino urangira ari 2-2. Abafana batangira kuririmba, abandi bararira kubera ibyishimo. Nyuma y'imyaka 16, Espagne yari yongeye kugera ku mukino wa nyuma w'igikombe cy'isi. Ku itariki 19 Nyakanga mu 2026, amaso y'isi yose yari yerekeje ku mukino wa nyuma. Ku ruhande rumwe, Espagne yashakaga igikombe cya kabiri cy'isi. Ku rundi ruhande, Argentine nayo yari igihugu gifite amateka akomeye kandi cyari cyuzuyemo abakinnyi bafite ubunararibonye. Umukino wari ukomeye cyane, nta kipe yashakaga gukora ikosa. Abanyezamu bombi bakuyemo imipira ikomeye. Abakinnyi bakinaga bafite ubushishozi. Iminota 90 irangira nta kipe ibashije gutsinda. Hongerwaho iminota y'inyongera, nibwo haje akanya kari kuzahindura amateka. Ferran Torres abona uburyo bwiza imbere y'izamu, arekura ishoti rikomeye, umupira ujya mu rushundura. Stade yose irahaguruka. Abafana ba Espagne batangira kurira, abandi bapfukama hasi, abandi barahoberana. Umusifuzi ahuha mu ifirimbi asoza umukino. Espagne yari yegukanye igikombe cy'isi cya FIFA mu 2026 ku nshuro yayo ya kabiri. Abakinnyi bazamura igikombe mu kirere, ibendera ritukura n'umuhondo ritangira kuzunguruka muri stade yose. Abafana baririmba indirimbo z'intsinzi. Ku ruhande rw'isi, abantu bose bemeraga ikintu kimwe: La Roja yongeye kuba umwami w'umupira w'amaguru ku isi. Ariko icyo gikombe nticyari icy'abakinnyi 26 bari mu ikipe gusa. Cyari icy'abatoza kuva mu 1920. Cyari icy'abakinnyi batsinzwe bakababara. Aho ni mu mwaka w'1934, 1986, 1994, mu 2002 ndetse no mu 2022. Cyari icy'abafana bamaze imyaka irenga 100 bizera ko umunsi umwe igihugu cyabo kizongera guhagarara ku gasongero. Kandi uwo munsi wageze. Hari amakipe atsinda ibikombe, hari n'andi yandika amateka, ariko ikipe y'igihugu ya Espagne yakoze ibyo byombi. Mu rugendo rwatwaye imyaka irenga 100, La Roja ntiyahoraga ari ikipe itsinda. Yabayeho ibihe by'intambara, ibihe by'ubukene, imyaka myinshi yo gutsindwa, n'igihe abafana bayo bibazaga niba bazigera bongera kubona igihugu cyabo ku gasongero k'isi. Ariko buri gihe iyo yagwaga yarongeraga igahaguruka. Niyo mpamvu amateka yayo atwigisha ko gutsindwa atari iherezo, ahubwo iyo ufite icyerekezo, gahunda n'abantu bizera inzozi zimwe,
Gutsindwa bishobora kuba intangiriro y'intsinzi ikomeye kurushaho. Espagne ntiyahinduye amateka kubera gukina neza gusa. Yayahinduye kubera uko yatekereje umupira, yubatse amashuri y'abana, yizeza urubyiruko, yizera ko impano yubakwa atari impano ivukanwa gusa. Niyo mpamvu ibisekuru byagiye bisimburana. Abatangiye urugendo ntibigeze babona ibikombe, abakurikiyeho bubatse urufatiro, abaje inyuma nibo begukanye ibikombe. Ayo niyo mateka nyakuri y'ubwubatsi bw'igihugu. Uyu munsi iyo urebye igikombe cya Euro 1964, ibikombe bya Euro mu 2008, mu 2012 ndetse mu 2024, igikombe cy'isi cyo mu 2010 ndetse n'icyo mu 2026, ntabwo uba ureba ibyuma bikoze muri zahabu gusa, uba ureba imyaka irenga 100 y'ibitambo, uba ureba amarira y'abakinnyi batigeze babona amahirwe yo kwegukana igikombe, uba ureba ibyishimo by'abafana bakomeje kwizera n'ubwo imyaka yagendaga ishira, uba ureba igihugu cyahisemo kutazigera gitsindwa no kwiheba. Kandi ni nayo mpamvu izina La Roja rizahora ryubahwa, si ukubera ibikombe gusa, ahubwo ni ukubera uburyo ryigishije isi ko ikipe ikomeye yubakwa n'icyerekezo, kwihangana ndetse no gukorera hamwe. Ntawe uzi uko amateka azaba ameze mu myaka iri imbere. Hari abakinnyi bashya bazavuka, hari abandi bazandika amateka mashya, hari ibindi bikombe bishobora kuza. Ariko uko byagenda kose, amateka y'ikipe y'igihugu ya Espagne azahora afite umwanya wihariye mu mateka y'umupira w'amaguru, kuko kuva ku mukino wa mbere yakinnye mu ntangiriro z'ikinyejana cya 20, kuva ku ntambara zayiciye intege, kuva ku myaka irenga 40 itagira igikombe gikomeye, kuva ku gisekuru cya Xavi, Iniesta ndetse na Casillas, kugeza ku gisekuru cya Rodri, Lamine Yamal ndetse n'abagenzi be. Igikombe cy'isi cya 2026, iyi ntabwo yari inkuru y'umupira gusa, yari inkuru y'icyizere, yari inkuru yo kudacika intege, yari inkuru y'uko inzozi zishobora gutinda ariko ntizipfe. Niba hari isomo rimwe amateka ya La Roja dusigiye ni ntabwo amateka yandika n'abadatsindwa, amateka yandikwa n'abongera guhaguruka buri gihe bamaze kugwa. Njye nitwa Bakis Christian, ndagushimiye kuba wabanye nanjye muri iki kiganiro. Wibuke gukanda subscribe, share, like ndetse na comment kugira ngo uhere mu isi y'ubucukumbuzi.